tell those guys. Umintri rangba kejela Konrad ki sangma hakakat artrik leber. Ula penrem jori ki runar ki berhenti hakabawang ding ya ke office jong ka National People's Party NPP Hatura da ka bakhat bakadei ka kamsan perthei ka bom dan jingmon. Ki babun teli ki jaka kentup ka office ka NPP kira syak penjulor, syak thombor, syak wiang ding, hakikat tu ka ni ki runar bat ngis ngosi jor halor ka ni ka jingja. Kamdon daw ru ban thombor ya ka office ka party, Henry ya ka nakakam lapan kala long kam san perthei, bat ka office ka NPP kala syak pen kala sok pedung ong Konrad, hadien balawan jungo ya ka office ka party. Ngakwa ban keren sya ya ka ni, ngim shim layo ilupa bakum kini ki jingja kin wanja. Kinu ki badan keti ha kini ki kam thombor, kin sangat ha ka jing syak pen saja ka bating kat bakum kaan ula maham. Habak kentu kinong tre ka party bakim day ban shep tiang Konrad ula ong kitu ki badan keti ha ka bawang ding ya ka office jongi mentai kila ban perkhat bakila ban penkut ya ka NPP. Henry baro ngitip bak NPP ka im ha ka donut jung kibriu. Umintri rangba ula kularu ban tay da ka weipat ka office ka bakam biang syuk bat ban nang pan klanya ka party. Kani kade ka khubor ka bangakwa ban ai sya baro kinong tre ka party bat kinong elam ha kani kapor ka bamenta. Lang fast go jablo kala pe. Don boy non chuna na bolchi. Yeah, just tell those guys on the box. I want to video kali na. Adi itu ya sombra. Amada o Surani NPP office na taurita. At sing lakan bijalo ko parang kinga. Tentang mandirang Mijalo tentang biap rangko mosto ka attack ka falsua aro NPP office ko ba tang mansa magsungin party office ko ba target na kaya natsa na mintu ko nga party ko attack ka na mamung nang ani rumjatsin hindi pa dalo yung political line ng kali. Dalo yung NPP Fisco. Dalo yung check ka. Kadi akanas ka. Nga mamang tabat nga kaya nagaman nga ogiza 장치자. 지랑한 dalo ko dakatsin. Ubusan ni Kri. Sumba sa stick makin. Hindi ba nga party ni mandirang na beses kunas ka? Dalo ya mandirang jirang nga sini party office ko suwatsin. Kaya dahil na ba nga party office ko suwatsi isang NPP ko punat na makin. Hindi ba sa kancim via NPP de mandirang ni katungos. Ini kami mamang saloba NPP ko punat naman Jawa. Yung office ko ba nga aro ng batirkin? Aro party ko ba? Aro black pate? Ngungi ang sini organization ko ba? Kin niya sumani pa ko nga party ni black. Ngungi ba karang na leader ang nga ya sumani pa ko nga nasa. Tapos kira.